What's up everyone? Kandaysızlar? So what is the difference between study and learn? Study menen learn деген эчтердин айырмасы эмне? Okay, first let's look at their definitions. Биринчиден алардын аныктамаларына карап көрөлү. To study. Devote time and attention to acquiring knowledge on something. To study bir çöyrөдө билим алуу үчүн убакыт жана көңүл бөлүү. To learn. Gain or acquire knowledge of or skill in something by study, experience, or being taught. To learn, окуу, тажрыйба же бирөөдөн билим алып, бир чөйрөдө билим же ыкманы үйрөнүү. It might be a bit confusing, and here's a sentence to help you make out the difference. Түшүнүксүз сезилсе, төмөнкү сүйлөм аларды айырмалаганга жардам берет. I studied hard, but I didn't learn anything. Мен катуу окудум, бирок эч нерсе үйрөнбөдүм. Демек study бул окуу. Learn үйрөнүү. Биз бир чөйрөдө бир нерсени канча окусак да үйрөнүү башка нерсе. Another example. Дагы бир мисал. I'm studying psychology. It's very hard. I haven't learned much. Психологияны окуп жатам, аябай кыйын. Көп деле үйрөнө элекмин. I hope you liked this video. Please subscribe to our channel, share this video, and stay tuned to upcoming videos. Бул видео сизге жакты деп үмүттөнөм. Биздин каналга жазылууңузду, бул видео менен бөлүшүүңүздү суранабыз жана келерки видеолорду көрүүгө чакырабыз.